Ya mate sifat ini anda itu paham sih konik Allah. Te churu parpig lo sar da presiden lapente secretary sar Komol Kramsa lapente vice president alang litum kapor हम लोग 12 mix itum karbiang longlong itu setami itum mat si karbiang longlong ahead lo ulang te ili tum karbi hello itum karbiang longlong ahead ke ili tum karbi hello ili tum si japonang po lasi pini abang ke karbiang long labor union ke ili tum amhang pathek nang po athit Assam state pen Afran pen da dolo la tume tu ninkaning kora isi hini e baflo sita mi itum karbiang long labor union ke 2019 pe establish la pen pinia ninkan thok running la uludang te ma ini tu makemang kopilo ini tu makemang ke department long nahi itum karbiang long jong si itum department si chelong lo potang te itum karbiang long along ke labor em dunang po labor officer dunang po labor joint secretary council long dunang po lapen labor chairman bangke non itum ban council be people long alo non bangke itum ke labor department all pleasure itum dolo tangte itum karbiang long karbi hey itum karbi ang long kacong das cotulu arat atau manta itum awak sa itu labang si itum ke claim ponangi kacitu nai akinang so komalo dak kacitu nai ke nang li penili itum kadu kowe cetulo tangte itum department kelong ya fan bangte diar dele ate non ke itum chairman itum hanang pipelo council pen Kardom nilimen bijasing rompi nili presiden Karbiang Long Labor Union Central Executive Committee nili tum kedam tang rui thom rui plia phi dak nili tum meeting nang doik lo pini le thot sitame pherangkia maya long nili tum nang ke chethandu nikji ke laik lo nili tum dak lang pher constituency committee seng ponsi puthot Karbiang Long Labor Union along jirdat mandang te chongdat chutulo aron asai ateng ke claim kachiya phansi nilitum dak nang humri klo si puthot nilitum koson si claim nai ma dam nai ma ke labor law of India mandang te Bharat Sarkar along ilitum appropriate government pudo labor department hadak India government along jongdam lo tangte union labor minister do union labor minister aronateng pulu tangte nilitum sitame 1919 labor registration act ateng MN Joshi ho Washington DC along pen submit dun si first union labor minister of India lake VV Giri henlo puthot non 2024 an sitame nilitumla VV Giri first union labor minister pen kewang thun ang thun kang thum dun thusi all India kachong data khai ilitum Karbiang Long asor anta lapente all work mandang te pirthya dang international labor organization do hadak Germany long pen penang kam claim dun long lo puthot non Switzerland Geneva long si wan thulo headquarter si hadak scientific forum along sitame ilitum Karbiang Long Labor Union atum sitame matha ponsi nilitum anso se Karbiang Long Autonomous Council long sitame kachiyabang donai pusi honorable chairman sarake hai nang chetong dundo alang li honorary pen nili alang li long nang kidun nang ke Charlie dak lahai henlo kachethan ponike pima Karbiang Long Autonomous Council along sitame World Bank Funded Autonomous Council pelutang te International Monetary Fund pen ilitum sitame ILO along budget kache yong dunji kachu hang dunji aphan akupai do
lapente International Labour Organization New Delhi Ludhiana route along ili tumkar bia khai pen damlong lo nili mithang sitame damlong le sang lang sitame bor ipik lo lasi ili tumake hang ke lahen lo Labor Department donangi Karbianglong Autonomous Council long lapente Labor Bill ke papas yaphan Joint Secretary donangi lapente ili tum Autonomous State Charia long Labor EM donangi lahai si nilitum hang damit lo anke lebara budget ilitum ningkan isi long 100 crore tante 5-year planning long lo tante 500 crore lebara tumfan infrastructure development do lahaya puthaksi nilitum mangpon lo lapente rata long ceya bom lo kacitan jido ulang ake hai sar honorable sar chairman sar khorsing timung hai puthot ilitum along nang cetong dun do Karbianglong Autonomous Council pen alang lipansi nilita towar colang iklo thank you kardom to nili pini da langker pasang ke nili da non langker humos tilong nili ke bang nili tung bang rakyat akorde penitung central committee long presiden bising long pi le pengkere sing nili nitung alang di secretary lo pendung ngarap petrol sang di no dayar lo itu bang rakyat so akorde tumpe ni tum ladak pini langkar humor silong ni kiwang ike nilimen ni khorsing timu nili labor board chairman lo council lo semua council pensi ni pantang tu yang hang sim pantang wai si ni phala bangso ar punang pilo pima pulu de ni li bangso ar pu gedeng dong ke ni Karbianglong khai tum ke du lak du pe tang song da dong tum du pe ke bangso tang song da dong de pensi ni dak khang don po la pe ni tum bangso song da dong Karbia khai tum boreng wa salong lipe lasin lahai alang tum kan ni bidasin ro pi tum pen na tum kitor de so tum alang le tum rising bi tum je paduk pen Karbianglong ni tum Labor Department long nai Labor Chairman long nai puj paduk ya ni pen alang le tum je paduk pen pini ani pan General Council pen CM Dr. Juna han pen kang lai pon sin ni pan ang tum children pesi ni pan la pasal kurang ni pen nilita Karbia rat tum pan itu kelak pan East West Karbianglong pan ni tum Labor nyon an tang ponji pa yo ni si pinjak nang pom lo asila sonang saksi tum atok kacui ka do ka betame East West Karbianglong ka ni Labor nyon nang tang ponji tapi ni di ka do ki do kelak pan ni rap pom ji la pen lang ponji intul ponji nasi non ka kiri yung dan de pan sini di daw sisi kon lo nasi ka do ka boring wa sa kan men di la ki klem dam tapi lang tum than lom lo ni kan si long 100 crore plus la so tangka sitame 500 crore asam long do labang so 500 crore long ni tu masuk ke banjir kan ke Karbianglong kan banjir kan bo ilo tasi kado kami tum la Karbia ratum ke puri lekha lo chali no se ko do BIM etan me la hai tum tu chule ro la bengke la hai gari su sai ro chongda se the e ba khai long tame sa boring ma sa chulong se the yo la sinon ma ke chongda se chulu tame idi tum mistri puna ba khai je prem long ni i tum Karbia khai klem long le e he mi kim punoi ri ki kim punoi e bhar bhar building punoi yo la so medical bhari punoi ba khai je prem long ro nasi non bang ki litum Karbia khai je klem noi basi ni le bang so ni ka do ka be sarkar pan chiwai pom bom lo litum nang ya pon CM Dr. Hamani tum chingwai lo nasi labang so card ka do ka bi isu pon si ni tum Karbia khai si non chukten ko nasi tum reng nang ko a che non ni tum isu ni nason ni tum do pik kichi ke yang da do hiling wing ba khai chong da dong da do chinai chong da de me tin ni ke hem ring chi le de pik ni di me da chi trap chi tu long lo jang phan da ka ban long phan ta nasi non bang ke ni li hin bang ke ni di ke khelo pe da de lo ni tum da Karbianglong rat an ke riso yang ta ke puri le khapra ke tum ha me ni li boring ba sa tum high command do ni tum CM ba na proton hang do la bang sa phan ni tum chi ba jing sai pon sin ni di tal high boring ba sa phan ki pu ni phan department prap jing pen ke chwa me phan sin ni le lom East West Karbianglong ni li dong chan alta isi vet Labor Department du pe ji posi ni si si la tum di ja theng sa nasi nili labang so ke klem ke dai phan ke pini pen nili sang se la pen nili non ki wangi aningkan la non kan suri ni la engkor truck aningkan sa me nili tum
la non ka to ka ve labor department te long pe ji pan sing tang lo si homosti long ko ra ke thom na me lo pi nya a the ni li east west ka to in jam thai up to in sil ni dam in sit la non ni dam thil fu akol long la nin kan mi tari ki sil ni phan hang to do oh ni tum sik bon mone tum sik kon ma ke la son lo je rong sor ki du ka la ka pha e ke ni heme yang re pha ni tum la musurita e sarkar benang ta me ni tum lebar tum long de bozar ta me ni tum kar ko hek long de ba khai si long de kar bia khai long ngi la pen ke ni tum la is peni phanang ali sini sang fer sang ka do ka ve ta ni tum ki do ka la ka long bang si long et la sinon bang ke tum la kar bia khai si long ni tum chung la chep si long tapi ini tum sampathar sathai kuwarong lebar union committee laso mai chu khapon central committee chairman latana alogote ari sang hotum pin ladakan kebang thega pot nilitum ladak sampathar sathai kuwarong lebar union hoipen suni din party lo asini lam thelan si iglo athi wan ana khailo pen kadak an ke bang thega pot militum an susi tiklen ke dam amu pang tangye pan si thot along ka adang thi lo na